gubwa neza urose kuri kibiganiro n'amakuru cyenda tukugezaho gatanu kuri gatanu tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Twakubwira ko kuri iki cyumweru Perezida Felix Tshisekedi na bagenzi be Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo birumvikana na General Ndayishimiye w'u Burundi bakoze inama y'ibihugu bitatu ya Addis Ababa ni muri Ethiopia birumvikana ku bijyanye no kohereza ingabo za SADC cyangwa se ingabo z'umuryango wa SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twakubwira ko rero n'ubundi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaguyemo ibisasu bibiri mu rukerera rwo kuri wa 17 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 ni muri rwa rugamba rukomeje guhanganisha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Hagati aho twakubwira ko n'ubundi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirashinja igisirikare cy'u Rwanda kurasa cyangwa se kurashisha drones ku ndege zayo z'intambara. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gishinja RDF no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda kugaba igitero cya drone ku ndege zayo z'intambara ziri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru Liyetona Colonel Guillaume Njike Kaiku yavuze ko icyo gitero n'ubundi cyabaye saa 11 saa 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17, ndetse yavuze ko drones za RDF cyangwa se z'igisirikare cy'u Rwanda atatangaje umubare wazo zagabye icyo gitero. Twakubwira ko rero ibyo byose ari byo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu, tubabwira ngo mutari mwakora subscribe mugakora share, ikindi mugatera comment nyine ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Gusa mbere yuko n'ubundi tukubwira inkuru yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyagabweho ibitero cyangwa se cyagabweho ibisasu, twakubwira ko kuri iki cyumweru n'ubundi mu gitondo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine na bagenzi be barimo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na General Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bakoze inama y'ibihugu bitatu bayikorera muri Addis Ababa muri Ethiopia, ni ku bijyanye no kohereza n'ubundi gabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ingingo rero abakuru b'ibihugu bitatu baganiriye ku guhuza ibikorwa neza ndetse ku butaka mu ntambara yo kurwanya inyeshyamba za M23, ndetse Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko nyine Afrika y'Epfo n'u Burundi biri mu bitanga ingabo mu butumwa bwa SAMIDRC nubwo iki gihugu cy'u Burundi kitari umunyamuryango wa SADC. Hagati aho kandi twakubwira ko n'ubundi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaguyeho ibisasu bibiri binini mu rukerera rwo kuri wa 17 Gashyantare 2024. Umwe mu baganiriye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yahamije aya makuru, ndetse aho yagize ati yego nibyo ikibuga cy'indege cya Goma cyaguyeho ibisasu mu ijoro ryakeye. Ni amakuru kandi n'ubundi yemejwe n'umwe mu bashinzwe umutekano utashatse ko amazina yatangaza cyangwa se ashyirwa mu bitangazamakuru, aho yasobanuye ko ari nta na kimwe asobanura ko ariko nta na kimwe ibi bisasu byangije. Yatangaje kandi ko kugeza ubu aho ibisasu byaturutse hataramenyekana, ariko ababishinzwe bari gukora iperereza. Ati ababishinzwe bari ku rubuga bari kugenzura aho ibi bisasu byaturutse. Amakuru agera mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko ibisasu byerekezaga n'ubundi aho indege y'intambara ya Sukhoi 25 yari iparitse, ndetse bivugwa ko hari igice cyayo cyaba cyarashwe kuri iki kibuga cy'indege. Rero hahise n'ubundi hoherezwa abasirikare benshi bo kukaza umutekano wacyo, gusa ntibyabujije ingendo za gisivile gukomeza. N'ubwa gatatu rero ibisasu biguye mu mujyi wa Goma kuva imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 yatangira mu mpera za 2021. Hari ibyaguye rero mu gace ka Mugunga tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 byashinje cyangwa se byarashinjanye kuharasa cyangwa se kurasa ibyo bisasu. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyemeje ko ikibuga cy'indege cya Goma rero cyatewe, ndetse igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa 17 Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri 2024 cyemeje ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyaraye kigabweho ibitero. Twakubwira ko rero n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi
igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyine cyagize icyo gitangaza, ndetse habyutse amakuru y'uko ibisasu bibiri byaguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu rukerera byangije indege z'intambara cyangwa se indege y'intambara ya Sukhoi 25, ndetse umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kaiku Guillaume yatangaje ko drone zarizo zarashe kuri iki kibuga cy'indege. Uyu musirikare yasobanuye ko izi drone rero zari zigambiriye indege z'intambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari ziparitse kuri iki kibuga, ariko ko nta nimwe yarashweho. Lieutenant Colonel Njike Kaiku yatangaje ko rero ahubwo ibisasu by'izi drone byaguye ku ndege za gisivile ndetse zirangirika birumvikana. Yagize ati drone z'intambara zari zigambiriye indege z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko turabamenyesha ko ntacyo zabaye, ariko iza gisivile zo ntizakozweho ahubwo zanangiritse. Ibi bisasu rero biguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu gihe n'ubundi ibice byegereye umujyi birimo umujyi wa Sake ndetse na groupema ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo biri kuberamo imirwano birumvikana mu rwego rwo kurinda kugira ngo udafatwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 woherejwemo abasirikare benshi bawurinda. Gusa nanone twakubwira ko FARDC iki ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashinja igisirikare cy'u Rwanda kurasa ku ndege zayo z'intambara. Uti bimeze bite rero? Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kirashinja igisirikare cy'u Rwanda RDF kugaba igitero cya drones ku ndege zacyo z'intambara ziri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiku yavuze ko icyo gitero cyabaye yavuze ko nyine drone za RDF atatangaje umubare wazo zagabye icyo gitero. Ati drones z'ibitero z'igisirikare cy'u Rwanda mu by'ukuri zaturutse ku butaka bw'u Rwanda, zavogereye ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirasa ku ndege z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Njike Kaiku rero yakora yavuze ko izo drones zitigeze zihamya indege za FARDC, ahubwo indege za gisivile arizo zangiritse birumvikana. Kugeza ubu rero RDF ntacyo iratangaza ku birego bishya ishinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko FARDC. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiku rero yahakanye ko nta ndege ya FARDC yangirikiye muri iki gitero, mu gihe hari andi makuru avuga ko hari indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yangiritse cyane. Amakuru kandi avuga ko radar yari ku kibuga cy'indege cya Goma nayo yasenwe. Ibintu bikomeza gufata indi ntera, ndetse ni ibintu bikomeza kuzamura amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira ndetse no gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rwagiye rubihakana kenshi. Twanakubwira ko kandi u Rwanda narwo ruhindukira rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha no gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yakunze kubihakana, ivuga ko abasirikare ba FDLR basigaye ari ingereri, ari bake cyane, kandi ko abandi bamaze no gusaza. Usibye ibyo kandi twakubwira ko M23 nayo yagiye hakana kenshi ko nta gihugu n'iki na kimwe gifasha uyu mutwe, k'ibikoresho byose gikoresha ari byo cyifitiye, ndetse bimwe kibikura mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo bari ku Rwanda basize urugamba. Hari ibikoresho bata ku rugamba M23 ikahita ibyigarurira. Usibye ibyo kandi twakubwira ko M23 ivuga ko ubwo yakungaga muri 2013 yasize yahishe ibikoresho, ibyo yahishe rero akaba ari byo yongeye gukoresha. Ngahandi kuri ibikoresho rero ngo nuko bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi baza kwigurisha ibikoresho bya gisirikare, byose reka bikoresha mu kurwanya igisirikare cya FARDC. Kuri ubu rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo barimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, Wazalendo, inyeshyamba zigiye zitandukanye, FDLR, abacancuro, bose n'ubundi bari kugaba ibitero bitandukanye kuri uyu mutwe wa M23. Gusa nanone M23 ikomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye birimo Sake nk'uko byagiye byemezwa n'uyu mutwe mu itangazo uyu mutwe wagiye ushyira hanze ugaragaza ko rwose wafashe umujyi wa Sake, ndetse kwakubwira ko
biri gusatira umujyi wa Goma, nk'uko uyu mutwe n'ubundi muri 2012 na gatatu gutyo wigaruriye umujyi wa Goma, ariko nyuma ukaza kuvamo ndetse ugacikamo ibice bibiri, igice kimwe kigahungira muri Uganda, ikindi kigahungira mu Rwanda. Kuri ubu rero twakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine ibintu bikomeza kuba bibi cyane, mu gihe abakuru b'ibihugu by'akarere bakomeza gushakira igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke ukomeza kugaragara aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abakuru b'ibihugu barimo Paul Kagame w'u Rwanda, barimo Angola ni Joao Lourenço, abandi bagiye batandukanye, Cyril Ramaphosa birumvikana bahuriye muri Addis Ababa muri Ethiopia mu rwego rwo gushakira igisubizo ku mutekano muke ukomeza kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu tukomeza kubakurikirana 5 kuri 5 kugira ngo tumenye ngo ni iki kijya mbere. Gusa tukubwira ko nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja igisirikare cy'u Rwanda kugaba ibitero ku ndege zayo, ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda bwagiye buba inshuro nyinshi, kubera ko hari n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zagiye ziza ku kirere cy'u Rwanda, ndetse imwe iza no kuraswaho n'igisirikare cy'u Rwanda, isa kugwa ku kibuga cy'indege iri kwaka. Ibyo byose rero byagiye biba, byose tuzajya tugenda tubigarukaho 5 kuri 5. We cyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Komeza ubane natwe.